Mo letšatšing la pele la go thoma beke e le tsogo ya Morena le mophološi wa rena Jesu Kriste a re rapele. Mo leineng la ntate le la morwa le la moya o mokgethwa. Morena le modimo tate re a leboga ga o kile wa re lota matšatši a fetileng. Re a leboga ga o kile wa re tsoša le kgono. Ra tsogela mo tsogong ya Morena le mophološi wa rena Jesu Kriste. Re sa ya palong ya lentšu la gago Morena le modimo anko re hlonolofaletše lona, o hlonolofatše nna moabi wa lona le bohle ba batlo go lo amogela maineng a mararo la tate le la morwa le la moya mokgethwa. Amen. Hwetšeng palo ya lentšu la Morena la lekgono leo re le hwetšago mo pukung ya Luka kgaolo ya 24. Re tlo thoma go e bala temaneng ya mathomo ra theogela le yona fase. Ga re bone setlogo sa ona se re Jesu o tsoga bahung e balega ka tsela ye e re ka letšatši la pele la beke meso e sa nkga ba tla lebitleng ba swere dinoko tšeo ba di lokišitšego ba na le ba bangwe ba hwetša leswika le pshikološitšwe le tlošitšwe lebitleng ba tsena ba hwetša mmele wa Morena Jesu o se gona. Ya re ba sa belaela ge go le bjalo ba bona banna ba babedi ba tšwelela go bona ba apere diaparo tše di phadimago ba tšhoga ba inamela fase ka difahlego. Banna bao ba bolela le bona ba re e a phelago le monyakelago mo bahung ga a mo o tsogile gopolang tšea le boditšego tšona a sa le kua Galileya ge a re morwa motho o swanetše go gafelwa matsogong a batho ba ba dira dibe a bapolwe sefapanong mme a tsoge ka letšatši la boraro. Amen. Tshogelo ya Morena wa rena Jesu Kriste, lerato la modimo, kopano le matshediso a moya o mokgethwa di be le rena ka moka. Amen. Mo palong ya lentšu la lekgono re kopana le basadi bao ba kilego ba tsoga e sa le ka meso ba ya lebitleng moo Morena wa rena Jesu Kriste a bego a laditšwe gona lebitleng. Basadi bao e be e le Maria Magdalena le Johana le Maria mmago Jakobo le ba bangwe ba ba bego ba na le bona ke bona ba ba boditšego ba apostola ditaba tšeo. Banna ba babedi bao ba aperego dikobo tše di tšweu ba botšiša potšišo ba botšiša basadi bala ba re mo go bona ba re e a phelago le monyakelang mo bahung ga a gona mo o tsogile. Why do you seek the living among the dead? Potšišo ye barategi moreneng e a ntshwenya. Where else would they have gone except to the tomb? They were not seeking the living, they were seeking a corpse. They hadn't come to say hello, they came to make sure that Jesus got a proper burial. Bjale ke lemoga gore potšišo ye e be e sa lebana basadi ba. Potšišo ye e lebane nna le wena re thaeditšego molaetša wo lekgono. Baratege moreneng nnete ke gore motho yo mongwe le yo mongwe o nyaka bophelo bjo bokaone, life abundantly. Yo mongwe le yo mongwe o nyaka protection from harm, from malwetše dilo ka moka tše leng gore ga di a loka mo bophelong bjo re bophelago. A re gopoleng mantšu a Morena wa rena Jesu Kriste a kile go a bolela a na le barutiwa ba gagwe a thaeditšwe ke mašaba. Mo go John chapter 14 verse 6 Morena Jesu o re tsela ke nna le therešo le bophelo ga go e tlago go tate ge e se ka nna. A buša a bolela gape mo go John 11:25 and 26 a re ke nna tsogo le bophelo e a ntumetšego o tlo phela le ge a ka hwa gomme a phelago a ntumela a ka seke a ba a hwa go iša go sa felego. Mo go John chapter 10 verse 10 o re lehodu ge letla letlela go utswa le go hlaba le go fediša. Se nna ke se tletšego ke gore di be le bophelo le mogora. Amen. Bjale re ya kwa baratege moreneng gore re be le bophelo bjo bo tletšego ke ge re ka nyaka Jesu, ke ge re ka mohwetša. Bjale potšišo ya ka ngwanešo moreneng ke gore wena Jesu o monyaka kae? O monyakela mo go ba ba hwilego o re o monyakela mo ba ba phelago na? O re moopedi bophelo ke wena fela
empa batho ga ba tsebe ba lahlegetše ke tsela o re ba kgelesitše ke sebe. Bana bešo moreneng a re lebeleleng bohlokwa ba letšatši le la tsogo ya morena wa rena Jesu Kriste ke letšatši le le bohlokwa. It is one of the most important events in all human history. Letšatši le proves beyond the shadow of a doubt that Jesus Christ is God. Ga re ka lebelela bana bešo moreneng, every other spiritual teacher and guru, they stayed in the grave after they died, and all the others remained dead. Only Jesus rose from the dead. A re lebogeng morena le mophološi wa rena yo a kilego a tsoša morwa wa gagwe bodula bahu. A re lebogeng morena le modimo wa rena ka tlholo ye a e filego morwa wa gagwe. A re lebogeng morena le modimo wa rena yena kilego a godiša leina le godimo ga maina ka moka, maineng a mararo e lego la tate le la morwa le la moya o mokgethwa. Amen. A re rapele. Jesu mofenyi kgoši ya bophelo, bophediša ba ba hwago moamoga lehu maatla. Re reta maatla a gago hlabanong, ge o fedišitše sebe le molato, ge o lopolola mathopša a lehu, ge o thea mmušo wa gago wa phologo le bophelo bjo bo sa felego. Re thabela wena o bušago, o le e a phedilego, o le bophelo ka sebele, thito ya bophelo, modu wa bophelo, le mothopo wa bophelo bjo bo sa felego. Gomme re leboga ge tšeo ka moka o di diretše rena batho ba ba hwago, o hlabanetše rena ba re bego re fentšwe ke sebe le lehu, wa re dira ba mmušo wa gago wa bophelo, wa rata gore iša mo go sa fihlego manaba ao a batho e lego lehu, sebe le tshenyego, mo go agilego seetša le khutšo le bophelo bjo bo tletšego. Amen. A re amogeleng tšhegofatšo ya morena ka dipelo tše di dumelago. A morena a re segofatše, a re boloke. A morena a re phadimišetše sefatlhego sa gagwe, a re gaugele. A morena a re emišetše fatlhego sa gagwe gomme a re fe khutšo e sa felego. Amen.